Dulu. Woi, panjang. Woi, panjang. Kamu lo guys. Medeni lho, Pak. Penting candaan keluarane ning sandine. Gandengnya apa gandengnya? Betul. Baca itu tenanan loh, Rek. Loh. Baca itu tenanan, Rek. Aduh tuh. Nabrak kancane. Waduh. Peletongnya meluncur. Sok, waduh. Ada. Nah, medeni tuh. Jalan. Ora dhuwur kok jam gede dhewe. Jalur. 5, Mbak. Tapi betina tapi jumbo semua nih. Kanteng klegok guys. Aman bos. Mas. Wih, sangar guys. Mantap. Awas tuh tabrakan lu, foto sapi nih lu. Was. Kembar ini ya, yang kecil dulu nih. Tangan sapi kembar. Oh ye. Sebelah sini. Nah, guys. Besar sekali sapinya. Ger. Gitu deh. Oleng le. Datang lagi guys, jumbo lagi. Terus. Pinjol. Waduh. Ini yang jumbo ini guys. Tuh enak. Masuk kok. Main guys. Cuk. Musai. Ya, tak munggah. Udah munggah.
Wah, ini jumbo sekali nih guys. Kedatangan Brahman guys. Mantap nih raksasa guys. Mas guys. Waduh. Mana? Pegon. Yang ini guys, setengah. Kinokui. Sapi man. Ini dulu nih guys. Ini dulu sate pong. Woi. Lorse. Iya, sok. Sing tengah. Ya mundur le lawan. Terus. Tekane ae. Sing ijo sik we, ijo sik. Berangus ya. Bahaya. PU. Ini jadi bos. Ayo. Bos. Apa nang ning dulu ah. Yo. Ayo. Guys, unik ini. Dor. Waduh. Weh, kelas Eropa ini guys. Non puan bos. Loganya ini Gus. Kurang ngerti, wong aku rasa omah kok. Si metal kriwul. Dari Jalu Farm. Mas kriwul ya. Masuk bos. Ini kulungnya kayak ketek kan. Gunik. Mas. Tanduk unik ini. Kayak yang pertama tadi. Melorot tuh. Dulu. Wih, wajah. Ampun. Wah, Amel nabrak bapak ya. Hampir kena loh. Buset. Lah iki terus anaknya terus piye adike iki? Adike golek iki. Wah, sas. Mas.
Mas.